Oke, kita lanjut perlelangan, guys. Bersama Pak Pendeta. Ya, ini natura diuangkan. Oke, natura diuangkan Pak Pen. Oke, mantap. Iya, Diperhitungkan. bandar 50 pisan. 100 sule pisan penduan. 500 untuk jemaat punti. 500 untuk jemaat punti sule pisan penduan pentalun. Mana kuah? Indah tuh, indana. Indana. 500 untuk klasis pentalun. Ditoleh sule. Mama Leon tadi ya. Ya, Mama Lian tadi. Kembali, Dua kali. kembali masuk. Oke, 2 Ya, kali. diulang. Ditoleh sule. Oh ya, ditoleh. Diulang. Bandar 50 saabu pisan. Pira? 100 pisan penduan. 100 pentalun. Mama Lian Bangsia. Ditoleh sule. 50 saabu pisan. 100 sule pisan penduan. Langsung bang, pental. 100 pentalun. Ditoleh sule Mama Seno. Maseno ditoleh. 50 sabu pisan 50 desain bandar. Penduan 100 sule pisan. Mana itu? Iya. 100 pentalun. Minta to. Mbani gamarin na to. Diyan na. Mga Glenn. Iya. Oke. Selesai. Iya, kurus semangat persembahan tamas solanasang napuang tontong pasta keki. Mentang kaki tololo lako toloran sara ma pen apa iya mau tu suyan sumanga anak keluarga tulana perampong ki nenek na rawan dengan kasih kami silakan. Yo. Pala nalambi paran dan dipuduk kutu pusawi itu kada kuren semua. Bendan na undak kele ite anak kampoku sebintu tomara putalla alante lubaba kamasusan. Bungana me katabe na ko tingayona petoyalo pibili bisara. Diong me badan pekerja kelas dan lulusalu. Me katabe na ko kumbungan sallo yung may jemaat binanga. La ko kumbungan sallo yung may punti. Siya la ko kumbungan sallo de jemaat Maranatha paparalukan. Me katabi na ko turun tuma parenta. Me katabi na ko saburan nabe saburan ninjo. Lalang na tetondok ho la jumba dari pira-pira baba na lembang. Me katabi na ko bintu turang pumahintin lang temo ito temo. Umpentiman di dia oleh kona de suluki sola anak. Tumangka mana tambe kaboro buat tumpal nambil mendasa. Lambai lah tangan keluarga kumbungan siapa arapuan.
Di ko makana tayo mo kumiki pasalan na ini kepala ko orang mana ngawanwa. Tempun di patengkalan te esara saya lakote bugito temo. Kukuangina kukuaya tu kada kurren sumanga mirakan kimabanda. Apalagi kurri sumanga apa tu karampon mi. Laku kombongan sallo la dio BPK la pira-pira kombongan sia mangkan na duka mo umbangkan tu pak pakatara sundun tumadin bengkan kabataran kaparan muanan mutiawin de padi kurri sumanga ala ko tuma parenta tu mangkan lobang hanat tu lampateng kamana apa di sara lamangkan namo lamarsan na lepatu lako kuri sumanga lako kamu tomatuang kilan tetondok tomangura toranindo obo lo ludapo tupanan nala kataan lante pengkarangan. Kisah adi itu kami keluarga kumua ya tu kamu sana din lendudu kaya mata kami mo. Muita na di pokada kami dulu tu keluarga sa dengan ni kumua ni amabanda aliu mo tu pengkarangan mata kamu kami. Apalagi kumakada tu keluarga kuresumana. Misalnya lakon nasa ngunan ni kanit pengkarangan urungan dadi marampak. Lalako temi-teming karang iteminginan. Lalako temi seksi dekorasi. Lalako temi operator sound system. Lalako tukang syuting. Tutang malilu liput ti kegiatan. Silele kumiki pekatabe, silele kumiki kurian sumanga tuat tumi madoko. Apalan kepaduk kami Buddha kakurang ki makam pantang palam diiki. Ladiona karampon di binatang pakalakan usitiron kami. Ladiona temekinin ni wilas susangago kan betanguninan na. Lan kepadukan apa kikua na kamu orang pasirun ng bulan pa inami. Mintu nakakurangan kipalaku na ipatoron di mate ipatasik minggu lilingin mi. Terkenang na atuhot ba na ipupindetang ina. Tu sabu itu pira-pira keturunan roko siya umuru na. Kutanga ilang tanga ako kukuha. Tangan lambi tanga aku tumuru si kaserat ratu na tahun nalabi. Seolah-olah menjadi tanda tanya buat saya. Kubandingkan ninde sang amaneku. Ya kutas sere la abi 100 tahun na. Sawa ya mo pamunga akito na aku makatampakan na. Ya tenak kudo ko 60 ng taon na mangkanupu itu pengkarangan na napake ito maaparenta na tambay puwang. Yang kusule tukun tanga-tanga itu kami keluarga dete secara khusus tarpunan kamali rantang tubuh akun tangai bay maapakan dikka mapaadi ka mapaadi ito angkan rondong balabatu kan dikka male saya apa para lagi pokada tindri kalayapa puang ya ma akademi saya ma pasang bali-bali tanah na pumuro kapatongan angki sangani na tontong kambat talan kapas sambayangan belan na ya apura diyan lumo kumua den pisan talamate pisan dukar ki idadi
Lamin dari perenungan lagu kamu anak kampoku khusus taruh ni kamali, kenapa begitu? Adakah hal di balik itu? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Anak kampoku pakotangku sama belanna di kodente suluku jumanggasa pakotang anak bela modika. Tinggal saya seorang diri dari 7 bersaudara. Tatang-atang amandaran nikah itu anakku siapoku maaf eta susito. Na kuya kada nene pirambogi iya tu kamatian tu malang siya niya. Batunan nanan layatan nan labu dan namanya nakani kami dikka. Maletan lu sayo mo da agwa. Mapadi itu ang kisadi. Apa yang kitiro tama karena pumato tumpakatan akan kitiro tama tu kamu sada din tak syara melorang kan ang kiko maakada kumua tangi syara pada epaan ikiman nate mintu kimpo paadi ya moto tu kita to maaraputalang tolong na data maaperangi bari tapogo ya tu karena pumato kumala tontong ki siala mase. Apa mangamangan ang kuntiro tu kita to temo si karang kang alako-lako mamuki tanpa sebab tala si kaukuran to mamuki kideng ki ipade belan apa saya tidak tahu jawab sendiri kukuy na ada apa di balik itu tak mamaratongan teluba abandete. Itu kami menjadi pekerjaan rumah bagi kita rumpun keluarga di sini secara umum. Dan emang tu tege tetap patungan-tungan bang. Ya untuk pesanan ku bila ku anak kampoku. Ya temintu sara ay pateng kapasilalan niya lalanna. Yan na parenta bin ito maaparenta. Yan na pikalukan bin di majelis gereja. Yan na ada bin di turun nada. Yan na pasana lang kapadukuan di bin nembe lang kapasarwanan. Tapasilalan di lalanna. Sabayang kutiri itu kita di teto temo. Jujur saya katakan. Paritas sa lakon-lakon mo. Karena Sarwan. Tapi saya tidak pernah mengerti bagaimana wajah Sarwan itu. Siapa sebenarnya yang salah? Sarwan atau orangnya? Orangnya yang salah. Ya mau kuku apa? Tumbara lindo na tu Sarwan. Tapi kita pelaksanaan tu takukuyan tamasaro sina mo si kabiri mo ki. Oh jangan begitu. Sarwan tinggal Sarwan, Rarabuku tinggal Rarabuku. Sarwan saja bisa bubar, tapi Rarabuku kapan? Benar kumbaran itu tembok mata yang sana din. Coba. Tapi pas Sarwan hari ini saya katakan tidak mas Sarwan, tidak ada hukumnya. Tapi kenapa terlalu banyak menyeret kehidupan kita salah-salah karena Sarwan? Si tahu mungkin. Coba pikir saja di satu dusun ini, dusun papar kan kok. Kasera mo kaukuran. Ya ton na ni eta pirambongi ilan ton do kuminanga patang tepo padang di Sari Sarwan. Si alamase payat to. Si dikanam payat to. Pato tepo belan na si sala mo kapadok kon. Si kambela mungkin. Namanya ini to temo nami karena saya itu kita mintu sudah nasa bukan kami secara khusus tapi katiro. Ya leno to temo. Pudu kubamir ne kuara rabuku. Yaitu si posada din to temo barani ng pukare barang apa. Muita era si kita lalat to kaya pada sugi na ko kita marengke.
Namoy nasa atas itu utay ba ilang betambok ke mas kasyasi ina ko. Ya akakoy ko. Ya mo to tapi meleri su dito siapa? Kita ini kan mati. Laritan petelino, mau buat apa? Nalako ka mo na kampoku. Kupakilala komi. Siya da amin long komo. Tarima melong ite misana dan tarampotongkon tanpa kecuali. Dah ani ko kumwa o yan naseto anong mo ko? Yan naseto anong mo ko? Tae salah to. Kita ya solanasan. Ya temi keden ni wilasu tadi temi sangara dian tamin tu urang potongkon. Susina temang ka dipogo ujung pada padang sama ya lo kuri sumanga lang puang kuri sumanga ala koton na la katanan nama adi duming kamelo. Namun pun dalam rangka 2 hari itu ada ria-ria kecil tapi tak aramin dari masalah bato. Malah terjadi ria kecil itu akan mempererat tali persaudaraan. Oh kira-kira ya tuh na derakat piasi jaguru. Mangka to nasipikutan na ko, mindara to na ko, nasana dia mo to na ko yung pare. O melodu ka pare siya aguru no matay sa tandayan. Kinatay na siya aguru na ko yakap ko. Ya begitu. Dalila ko tela pateng kamel de sara. Tasi ko bibamo kedin nito apa tabukada. Den no pan na mangka marampa te sara. Tapasi sole solanan de batang rabuk tama sakke soronasan nadako ke pantasuli ke lakotoy na nanipo matong patorroki lakoy upendeta ya bayi kira-kira kalataru rekiduri atau bagaimana salam ala kolalan puang rondong komi salama arako kombongan minanga punti kesudi kumelok kolalami na puang marator pario ni sung pataranak tatonto masake-sake lante kula tatingay lako para matuk parampo kure sumala